Dobar dan i dobrodošli u kuću srpskih tartufa. Ja sam Tijana Ranđelović, menadžer firme Damar koja se bavi prodajom svežih tartufa, preradom i prodajom proizvoda od tartufa. Priča o brendu Damar tartufi počela je 2014. godine. Dva brata imala su jasnu viziju da srpski tartuf dobije zasluženo mesto na svetskoj mapi vrhunske hrane. Danas je to porodični posao koji je od pionira postao lider na domaćem tržištu. Naziv Damar tartufi krije duboku simboliku. Reč Damar označava puls prirode i žilu kucavicu. To su i one karakteristične šare koje vidimo u preseku gljive, a koje podsjećaju na damare u našem telu. Srbija je jedno od najvećih nalazišta tartufa na planeti, a Damar tartufi ih pronalaze u dolinama naših reka. To su mesta gde je nekada davno bilo Panonsko more, što našim tartufima daje poseban i prepoznatljiv kvalitet. Šop Damar tartufi u srcu Skadarlije jedinstveno je mesto za učenje o tartufima. Ovde se organizuju degustacije i kroz direktan razgovor posetioci upoznaju sa blagom koje kriju srpske šume.